Da li se sviđate vašoj simpatiji je jedna od najtežih stvari za saznati. Stvari bivaju prilično sakrivene. Morate sagledati vrlo pažljivo da biste vidjeli znake da li se sviđate nekome. Evo na što treba da obratite pažnju. 1. Reaguju na vaš glas. Mnoge studije su pokazale da su žene privučene dubokim glasovima kod muškaraca, dok muškarci više vole više frekvencije kod žena. Oni koji brzo pričaju smatraju se pametnijim, a vaša simpatija može biti snažno privučena vašim glasom. Zato obratite pažnju da li reaguje na vaš glas osmehom, a ako je tako, tu može postojati mrvica privlačnosti. 2. Foliraju nezainteresovanost. Ako glume da su nezainteresovani, to jeste znak privlačnosti. Kada se neko tako ponaša, obično se više trudimo da mu privučemo pažnju, što čini proces zavođenja mnogo više intenzivnim. Sve se to zapravo ipak svodi na jednu stvar, a to je dostupnost. 3. Neprekrštene noge. Govor tela također otkriva dosta o dostupnosti. Na primjer, kada neko ne prekrsti svoje noge i ruke, time govori da jeste dostupan. Ovo je elementarni govor tela zajednički za muškarce i žene, tako da ovo isto važi i za istopolne parove. Mnogi su znaci otvorenog govora tela, poput neskrivenih dlanova, kontakta očima i mnogih drugih. 4. Govore o tome da su slobodni. Kada neko suptilno pomene da nije u vezi, to jeste odličan znak privlačnosti. Kada neko uzgred pomene da nije u vezi, možda je tad upravo pravi trenutak da učinite nešto. 5. Naginjanje. Studija iz 2014. utvrdila je 5 različitih načina flertovanja, a naginjanje kao osobi koja vam je privlačna često je bilo spomenuto kao znak privlačnosti. Dakle, ako vam se vaša simpatija približava da vas dodirne nakon što se nasmeje, to može biti važan znak da joj se sviđate, tako da obratite pažnju. 6. Otkrivanje informacija o sebi. Pravilo je da što više osoba kaže o sebi, to je više zainteresovana za sagovornika. To je jedna skora studija i otkrila, proučavajući tehnike flertovanja. Ovo može da se desi krišom, na primjer neko može reći da se nosi s nekim velikim problemom ili neuspehom i podeliti svoju priču, ali na neobavezan način. 7. Zadirkivanje. U istoj studiji istraživači su proučavali znakove flerta koji se mogu javiti i tokom razgovora. Precizirali su da se pod zadirkivanjem podrazumeva zbijanje lagane šale na tuđi račun. Ali ipak zapamtite da zadirkivanje treba da bude lagano i duhovito. Nikada ne izmevajte nekoga oko nečega oko čega je nesiguran, bez obzira koliko vam se ta osoba sviđa. 8. Širenje zenica povezano je sa uzbuđenjem. Znamo da su oči ogledalo duše, ali ako gledate dovoljno dugo u oči vaše simpatije, moći ćete da naslutite da li ste joj privlačni. Studije su pokazale da kada ljudi postanu uzbuđeni, njihove zenice se šire. To je također dobar znak i seksualne orijentacije. Vaše zenice se više šire kada gledate u pol koji vam je privlačniji. 9. Poigravanje sa predmetima. Kada neko postane nervozan, on se uspaniči. Tada počinje da se poigrava sa svojom kosom, narukvicom, noktima, ali sudeći prema jednoj skorijoj studiji, ta ista ponašanja mogu biti povezana i sa privlačnošću. Istraživanja su pokazala da ljudi koji često flertuju mogu prepoznati da se poigravaju sa dugmadima na svojoj košulji, rajfešlusom, ogrlicom. 10. Oponašanje. Još jedan veliki znak privlačnosti je oponašanje. Ako obratite pažnju, možete primetiti kako vaša simpatija kopira vaše pokrete i ponašanja na jedan suptilan način. To može biti i naginjanje glave u istu stranu kao i vi, ili zauzimanje istog držanja kao i vi. Oponašanje jeste intenzivno proučavano u psihološkim istraživanjima. Prenesite vaše iskustvo u komentarima ispod i hvala na gledanju.